لما شاد بگهدارن برزه ویدارمون دن روشک خوش دبن ویا امجارا کدن به هفرانه و از ای روش فیرکرا 58مین درسا 58مین جارا پیشکش بکم به زمان انگلیزی و کرمانچی یعنی از دبیجیم کرمانچی بلکه سورانی را خوی دن هیا لو ما گله کرد گله پرد کن دبین کردی لدویت میدیش هفت درخن باشه هیوی دارم من دمک خوش بفرد در باس بکن و از ای روشتنی درسه که پیشکش بکن. Hi everybody, I'm glad to be with you again, and today we are going to present lesson 58, and it deals with negation. So I will say it first in English, then in Kurdish, then again in English. از برای به انگلیسی دست پی بکن دورا به کردی و دورا جاده کردن میل انگلیسی وگر. Negation, ناکرن. English first. For negation in Kurmanji, use na plus the conjugation of the verb. Example, as nakam means I don't do it. To nakari, you don't buy. Au nakhwa, he or she doesn't eat. Am nabisen, we don't hear. Hun nabinen, all of you don't see. Au nazaveren, they don't return. There are, however, a few verbs that use ne or ne instead of na. Notice verbs beginning with de, for example. Nadizanim. Colloquial use nizanim. That means I don't know. The conjugation of the verb as nadizanim, to nadizani, au nadizana, am nadizanen, hun nadizanen, au nadizanen. Nadikarim, in colloquial nikarim or nikanim, the conjugation as nadikarim, to nadikari, au nadikara, am nadikarin, hun nadikarin, au nadikar. Kurdina nakren dama amteda naha. نا وليكر يعني نا زائد الفعل بعربي ونمونا از ناكرن تناخي أو ناچه أم ناكرن لهنك ليكرن كو بفير بريه ناكن هنه وكين بده دست بيدكن أو لشنا نا نه بكاردينن نمونه از ندکارم دفوکی هم دویجن از نکارم یا از نکانم از ندکارم تو ندکاری ام ندکارم از ندزانم دفوکی از نزانم تو ندزانی ام ندزانم بدیتنا من نه لپیش ناون مروان و ناون تشتان هر روها لپیش شانان یا لپیش صفاتان بسر خود هیت نفسادن لدكهفه سر بيفين ليكر سر فعلان نمونه از نه احمدم احمد ناوه نه بسر خاطر نفساندن و نه خارنکه کردیه خارن ناوه دیسا نه بسر خاطر نفساندن رنگ اتومبیلا وان نسوره ور شانه صفاته دیسا نه بسر خاطر نفساندن به بالا خوابدن وان او پی ندزانه ندکوه سر لیکریل او پی ندزانه یعنی او پی نزانه من او کریار نکریه او بیا من ناکه او نکاره whatever. Okay, let's go to English again. For negation in Kurmanji, use na plus the conjugation of the verb. Examples, as nakam, I don't do it. To nakari, you don't buy. Au nacha, he or she doesn't eat. Am nabisen, we don't hear. Hun nabinen, all of you don't see. Au nazaveren, they don't return.
There are, however, a few verbs that use ne or ne instead of na. Notice verbs beginning with de, for example. Nadzanim. Colloquial, say nizanim. Don't know. Conjugation as nadzanim to nadzani, au nadzana, am nadzanen, hun nadzanen, au nadzanen. If you have a text in front of you, you'll see that ne is here written with the verb. Nadikaram, colloquial nikaram or nikanim, as nadikaram to nadikari, au nadikara, am nadikaran, hun nadikaran, au nadikaran. Okay, that was lesson 58. Until we meet again next time, best wishes from me. Bye-bye. لما كخشورة بيدكم أمي جارة كدن هيك حفظة ولا بيش ما جارة كدن هاف ببينن دب خاطري واجبونها.